Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Ki Khubor hakimat nginya phai minta shi ki Khubor na ka Jylla. Ka Jylla ki arli ki met yap bala per hasla hawa shing ha ka benta jong ka shnong moyong Japung kalabo iki bahinga sem ha ka dum galingo bad ik dor bar shnong moyong Japung ya ka ba hadu menta kim pala satya bantip ya ka daw tendrai halo ka jingyap jo kong nian siria tam bad wi hybrid ibrang sansnam karta ya bla tip kerteng kumi hybrid erika thaba. Kabalang Unitarian ha Meghalaya hagakat pratrik Nailur ajar posau kalaraki jingdap shispa lai punyo snam jong kani kabalang ya kabla seng do babu hajam Kishore Singh haus nam kat praspa prapunyo hari lum jaintia kani kabalang kabla tip ru kum kaniam mani way blay klasuk thiet na juwai terter halaban baranong thamai bat chikiwi ki binta jong ka Jylla kata hagashnong karang hapuryang hamutercha barakar bi anglong Assam. Kahnyutrap Youth Council Soyong Circle balam kemadu Presiden Wak Puning Star Shabong kelahir Syakashnong Wak Nongse namar baglalap bu kontraktor wa pentrei ya ketiga skim Jal Jaban Mission u pentrei torti palan. Kedai jenet jurib kedai hadirin bagi HYC kadat ban ujor jaka office wa executive engineer jaka public health engineering electrical division jaka mau plang division. Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum kan sarake ke World Tourism Day hakar penyotrik unai lur ajar posau ha orkid yam. Kajing temu jaga ni kajing rake kalau men kentie ki kam jmo kai Pyrthei bad ka yok akot jingi pat ba nong shong shnong ka Jylla. U president ke forum u bap lelat tiuso ula pentip bag kajing rake kan sedang de kajing pen mare marathon ke banlong na umbang sho orkid yam hakapor minstep bab ben buat pan saya kajing pen ko ikiro ke kiar yam da kajing trelang ba ka dor bash nong yam ke ban sedang nadu ka porch pho beje minstep sangut ki bre beken thop igi armet ki dikhat jang ka nyautrap National Youth Movement but armet ki wepan ki bala kenno baki don kti bandawa pisa shi pholak hau banai Nailur ajar phosau ki sha kemno hagi pulet jang ki is khasi hills haga nyautrap Nailur ajar phosau. Unang aiktin jaga National People's Party Meghalaya uba HM Shangpliang ula pentip post state president jaga NPP Meghalaya uba Preston Tensong ubolongru usumbut mendirang ba jang ka Jylla ula yokmi na Apollo Hospital New Delhi hadim bulale cha sumar na ka jinglang snam ha ka jabi ula pentip bamenta uba Preston ula let sa Shipor ha Meghalaya House Delhi balakmi lenti boon sawan phaino shaliye nga Shillong hi khinyat singi ban sawan. Menta paginya phai shiki Khubor nagari. U Salim Khan ubedi kupa jung klor ak film ke Bollywood u Salman Khan ul syak berngam penyap yang. Kedi jing syak berngam penyap jung Salim Khan kedi ha ka steps ngi balang ha ka por kendai duna ha ka bladan ubai urang ba bat ko weken the ibawan dak arshaka ha ka jaka mare step jung Salim. Kedi alwa gibril ki blaka dor khmat la berngam ban pha lagi kinhun runar bisnoy batang markom tak la phet kratno. Ka CBI kelas dang ban kendra yaki break betemu banyalam bakla yaki jing tokit halo ka jing syak batbor bat syak penyam jong ka doktor kena jong ka Ajikar Medical College and Hospital. Ka CBI kelas dang manti benya yaka ni kam nama bakla lap bagi dan bun ki ki bagi pulen kim shim la kin thop ha jing tokit jongki. Ka CBI kelas tokit USHO berim ka Tala Police Station Abhijit Mandal bat la keno bodai betemu penduk yaki saki sabut halo ka tai ka jingja. Ka Sarkar Assam kelas dang ban pentre kampiang ya ke skim Arunodoi beri ke skim ban pha pisa sha account jong kilong kemi. Lingba ke skim kindon lai punyo lakngot kilong kemi ki ban yo 6000 aspa san pho tingka shi banai naga sarkar. Kini ke skim na ke benta kilong kemi ki bala palat sa kusan snem karta baik belayap lok baik belayap pet bar ulok jongki. Ka Crime Investigation Department jang ke Mizoram Police kliok kurup ya udrok wasong dor hadu 100 point kat lai klor tingta pak kliok kemru ya laingut ki bre ber kenthop yunong Myanmar baru kena bedang hapok ka prasnem karta laingut ki mintirang ba jang ki lightly ki Jylla hakat han chute le mingi kata ka Assam Arunachal Pradesh bat Tripura ki Kirshan ya karai jang kin hon mintri sarkar jang ki India kabla minjur ya ka one nation one election kumbala IG mod dak high level committee blakli du president berem Ramnath Kovind kumba apusan lig yeng kila sha thang hagakin hon jang girunar Hanawada district ha Bihar
Kadang buon ngot kibruk bela patch nong hadia makami kejinga ken art nak kadau kejinga kini jaka puta. Ki pulet kelio kem katu keni ngot kibruk bedan keti bantang ya ke yeng kesem kibreu bagi dang twet ru ya ki weipat. Menta paginya pai siki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Kadang menta kumbakat sangun belayap bat lais pak ngot ke bemensau nak kadau kejing Pyrthei bom hagi buon ligi jaka hanong bak Beirut jang ke Lebanon hakat jaka baklain pa ki Hezbollah. Kadang kejing kena berketiar Pyrthei bom kum ke walkie-talkie ke penan kam Lebanon, kini ketiar ke belasna dengan company ke bana Japan, belatip kum ke ICOM, hendak ke company ke kentat bat kelaong, bakala sangat menta laj host nam ban penmi, ya kini ketiar kitar bat nado usnam araja khatsau kam sim la penmi show. Katraan jang ke United States kala dawa $6 million nutra jang ke jihad ke beketiar ke belatendra ke jengking Baltimore. Katran aing keladawa babaro ke jenut jengsep bantai themai ke jengking kene ban bay pisa dutra jong ke jahat ke batendra bat omde satya ban penlut nak ke pelajong ke sarkar. Ya kene ke rai lashim dihadin bal ai mukut duma persya utra jong ke jahat bat manager ki babaro arngun ke dena Singapore. Ka sarkar Bashipor ha Bangladesh kala aibor ya ki officer sipai bikin long kum ki executive magistrate bantai la kam ke syongsuk syongsan ha keri Bangladesh. Kini kejing aibor hak sipai kan terekam tang hapo under post ni. Ki sipai kala shim ya kabor bentem ni kejing akan art ha Bangladesh deh dia maklami kejing ki bashir kai hapo katai keri tat hadu bakamindirang bado ke Sheikh Hasina ke hapan pet kerat no na laga jong keri. Ka Russia kala pen bena bakan ai kejing keshan bapura ya ka Pakistan bakan nyok berlong kum ke dekat jong ke breaks. Ka Pakistan ke kwa bandrung dekat hapo ke breaks na do mensyam snam. Ka BRICS ketika kin hun belatau haus nam ala jalan rio ke Brazil, Russia, India, China, dan South Africa. Hendrik ham hadien ke penyar ya ke dekat jangka dak kebuan so na Iran, Egypt, Ethiopia, ke United Arab Emirates. Hadien bagajing tes yaki arli ki missiles ke long ka bajam unong yalam bah klik du ke North Korea u Kim Jong Un ulah hukum berian peniklan syushu yaki namding bagi tiar thama juga North Korea. Nama ba omla bentip ha kanu kanu kapor ke dan kam banyak kon Persya ya ke Amerika bat kum juru ya ke South Korea. Begitu kilong Khubor hakimat kimat Khublei.